Fasoi mta uplo tele mle no yo mta upu fasoina. Ya wa fo sil fiel tato tunu. Staimi ona to tau mo so to tongo le na so ta ya du sa mo la u fa le fa ngalo tu ole. Te tala lo I o le uniform. Taimi le nei. I o le Sheraton Hotel. Ya atonu la I se taimi to hopefully wale le oto mau le mo ri tu lo tato por clame lo to ya tonu o to termina o to mo mesina o to tonga mai ni so tato so upu le to na male laina ya o lo to la mo fu tama to ya o ila to no tato sports talanoa o ila to ya o lo ofia ngai male so upu mai tu langa o le a felo inga le Samoa Rugby Football Union o le ngoa le no na Rugby Football Union le ngofonga o fonga ai wuti so le ngoa pe o masani I foi tato sa mato sa tato mato sa tato Samoa Rugby Union mo SRU alela u fa popo e male F SRFU le wo ye ya na football for America sa wala le la ofi ko mo America ya Samoa Rugby Football Union vai la ye le mangai mana ia fa fisi o mate ngata o me fa mana ia te uai fa te telefono pele fionga ia mata feu George Latu ora unga piki ala sa piki pa feu le ase sui te telefono o oi ko vaenga ko telefona manga ia ko fo o matua e ka mo ko wa so Samoa mo fo Samoa ole wa e aru fo e se for kai fongo le chairman e se for pleskenya o se pleskenya pleskenya to position va nga kwai va kwai umbai mana ia la eu querer manga o ya querer manga pleskenya o kamo o mua fa rep fa sawa o mua ko so kama ia o te mana o le wali I ka unga yengi se ko finga fo le ya tawa o le wali e so upu a e ho su e mama kua fafo ma yungi mama kua kama ka alu nga kongua ko sala ka unga yese e ka unga yese se grupo fo le o la wali ia a faka inga amo mia mai mangusa mo se kama le va yo ngo peleki po yo ngo lo Oscadia o mai lo fangonga la wadi ia yo la wadi ia fakarango ka lang ese la ko kama I team for le nga tonwa ele vea ila to oinga ya selection team na tonwa kama yo e pifale nga scout e ma hunt my players ingi hunters vo ngale kama ye nga manga o ya pangi saweat kongwa manga o mai sila saweat kongwa ole ayole prestini manga ia kakamau langa lau wai Samoa kure pupu ia manga ia fo mudiang kele Brian Lima manga ia nga ia nga o Brian or kaka kongwa lo ke ngau ko finga le o le ka ke kala ngoi lang or kanga kai le langa va ma ele leilo nga so kanga nga even fo ia tunu kama fo ila ya o yo ngongo mangi funding se o ais kusa front man kongwa el waku boleva nga fusi mai to foi kusa la ya ke ulai pe yo manga ia nga ka maro ku le pupu lenga fo yo ole face le la kapia Samoa tu lo le to tele na isi fi kusa la o friendly maka o i sua fala nga la wa lo ai lo ai fengo fie ya friendly ma to vaenga Junior Tonu Leo Faraniko kama ya le fafo kama yenga la ulo isa kongwa ma le wori fengo fie nga le fafo nga fo o so ku o so le wori ia ele o kafio fie fo kai ko rua ele ya na mo le ko kai ko rua o so kama ia esa o ipeperi o franto
so the front line na o za pe o kama ye mua o imeia mo mia mai ska ko kama la ka vai ko fa kai inga la e unga pique o peleki e se kama fa ska fa kai la pique o peleki ai vildi mai ro mare marketplace ke ngai sa mo markai kai fongo soli se filosofia ku ngale ma ko wa mana tu mo yo ka ko kama ka ro sa mo o le mea e li faile wish the grandpa father and mother o inga ave fa mo ka mai ki ri le ko vai lo wasi sila ku ya iskamare ro pen has le liki vai la wari o mai ki ngar ngau mo Oscar yer ken karu ai sa war kala kamaya because of my grandma because of my grandpa because vai lono winga e ka ua kele so kanga io kako so kanga ma kwa kamalanga e pikia mai e lo peleki se kako kama ai sa fa ai ku ye lo ma friendly mama pamelo grandpa anga ku ya fai ya kala kama ya e ngausia inga ke ero for my grandpa my grandma san grandson sa uya le ka no mo samo wa vai le yanga sa oinga olasme so ole pereskingi oi ka ko pereskingi ba nga ya la wo samo ma ya le fa nga fo yo nga ka mai wa e samo le ska ka le for ka ma ro nga man na Rudy Root of Moors asida nga sa nga ho le samo ho oh yes pereskingi nga ale o Brian Lima o Filippo Saenga ko kele lai ko o Samoa o le sikanga kale leia fa nga fo ingei ko inga vale va ma players va ma ku players ma tulanga e su e menka ko players le lei ma o fo ile e sa ilinga se lengi fo ie e so soang ye mo au malo le malu se mosti semo kasi ngei ka pekengi au le lei o mangsa mo ngai a mo sititi e tau ai fa ko tau tele le to tele o loia mo le yungi marka ko kamo pali John saole o le loia ngar ka ko yungi fa me ese mala ka pisa mo ai me mai ile e fingo fia pali John o ka kai mar marama angale uma nga fa mau kumbe uma o le loia la lea me i mai ro John pali e fa wa nga loia i ko kongor ka ko Samoa Rugby Football Union ko ela se ka ko CEO langa CEO ka nga apalai CEO ka nga su ka apalai ma ka nga ba ka hoile nga ke faia ko kongyo ka nga ke fua wa de kong ere ku so mo kongyo ka ka hoile nga ke se singa pa pe asia ka ola ba ya pe no se la wa fer kausanga de la apala ye ya la perngise la kamaranga mai dai ke uso fa ko ngi ora wori ya la ke perngise fa mai ska perngise na ku sa ka bo ya e fu fo ya la man ko la fa fera o la ka longa a fa lo ko finga ke sa ngoro ku e ko kongi va la e fa ku ya pa ma ka fu e ko ka fu fo ye konga ka fu o le coach al man Samoa Sevens Sevens ale fayo banga ya ale fayo vai suai banga ya Sevens ale fayo vai suai se furulima Bad Lamb Bad Lamb mai ko me i mai ya kia ka mo le World Cup se i mo sa ro pet kama sawanga or kanga ka ya fai ko kongi tu la pa fa tai suo e Amerika mai makolua mai ke ko ro makolua fa ko ala kamo fa kai suo ko la epa o dua le la fia ngai mar fai ko kama aya ma makule la uchesi o la uchesi vai la buria vai la ko buria o la buria le e o mai e makua le kamo mo ngale se la o la o fa ko ka nga off le vengo le ko nginga ka o lai pe ka fomu na tu menga ma tu ka fomu na tu ke ngi kai
vai si la vai la vai o ko nginga la paula meu ke manga o sui mai ngora la ofu life card bota poi ma pol poi so ya vai la vai e nga tu ku so mau so le ai so le kasha o vai ya mau le yor ka kare sa we ave o security le ale auri security o pori ka vai je nga ke fa fe ora o kongol pe aka mo kongol malai kamara awangi ko mai so ga miki awangi ko mai so ga miki ai sa vali mai mau ma le skai le ku so ye ka ye la kongol malai a umur ka lunga ko mai fo ye ku sa mai le ngai vai ga ko ye ke roi ku ai o e vai ku ku ora wori e le o ra kapi o le ka ngia mai i mo pi inga ele ku ore Baila apa se pinga, baila Mr. Fly ko ru. Que roi, e fira como Mr. Fly. Ele que o fia que ele era oria. E kasi que roi o vai desse. E ele kai le mamma fa ma uiska vai mamma fa penga se fase la uia kilo. E o manatu penga se lima se la umo ku. Ai lai mo pusa mo ala ma pusa ma mo inga si e mau i au so o ke ro Mr. Fly ia nga si o inga si e Mr. Fly au o le si fa kasi ma pelinta e so le amor kamalo e lo inga ngo vai o fa pea so lele e se e kia ka ngaka le pai ele pai e ma po ia fala a wole ban koleni ma sangi ro ka ma ro si ia a se ka wol bisi la se kofinga le mol bis ia ma to foi la le uso ya visila ngala ua fale to nuro na lo botas le la worua lo mo foi lunga lo mo foi lunga no okay lo oi o se ki va oi o mea ya li major kam e ngala ia ngofo mamau marunga Grandstand Kuso, ai fa sala lau. Fa sala lau. Mai fa sala lau ka longa. Ko ruang kupai. E de Oye visi ma le e nga le uso i oi. La man kwala el visi la afia ngai mai marso upu Oscaria. Paule mea langa ele o mo mianka ka ngase ka wo mai i de ai fa penga u ko se ki le aura ka male la u ke yar ko inga ele ai talosia ya uli masao le fono tanga o lo fia ngai nei ya ai me se for fa tu la ina o ai la a war mea au ngi ko ise por kiki ka ko alu ai de upulea a ko u fo le fa vai o le yungi foulea o le kaimia ke run nai fa por kiki ya alwese fa ma vai a muso fa ma vai ia ir maro si anga o le e kuri ai pe vese a muso fa ma vai lo mai ka o